igama kuba isibongo abantwana bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile athi bathini kuba ukuthi aweyini ingwe ukaphuthumisa bafokazana ngotholodwe ngamenthi sethuluza ngihambi nokufika ensimini amqalile kusazoshuba kusanyezeka noma yini uma favuke njengeke ngamane ngolukwathi ukwathi igulufu kamakanakhana indlondo enamagana amabili elesithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo nqwele ngakuphi inyoni ziphambene namalaka mthobo ugeleza ungabonakala ukuthi amaze ahambaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla semazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda abake bangangithanda kodwa namhlanje ngenxa yamandla nokuma seliyangithanda okusho ukuthi nawe ungangithandi uzungithanda wena onyanyana foko ngiyazize ngibathanda kodwa ngifakene nangu sisi ngishilo-ke la izolo ngathi ngiyabona ukuthi udaba oluthinta uMax sihamba kakhulu and ngiyabona ukuthi kunabantu abaningi sebethola amathuba ngokufeza izinhloso zabo ngalolu daba asengathi cha ngizomcela uMax ngoba wayisholo yena ine-public platform wathi nginawo amandla okumkhuza wathi noJacob Zuma nawo amandla okumkhuza wathi noKhuzana nawo amandla okumkhuza kodwa mina ngibone kubalekile ukuthi ngisebenzise ilungelo lokuba uking emhlabeni nasezulwini mase ngiphinda futhi ngisebenzise ilungelo engamiko zawuye lokuthi ngikwazi ukumkhuza ayikho-ke into evamise ukujabula uma ngabe sengithe mina no noma mase ngithe yes ayikho futhi into ekuthiwa ayenzeki mase ngithe yes emnandi abantu abaningi bakholwa ngokubona so ukhona-ko uMax Makhanya-ke uyini sawubona uMax Makhanya siyabona angibonge nje mfoka Makhanya ukuthi ngikhulume live uthole nekade ukhona wangithinta ekuseni namhlanje wathi ihhovisi lapho ngabe sengiyakhuluma nawe ngase ngenza ama-arrangement ukuthi fika kodwa mina-ke bengifikele wena bengihlelele wena ngiyathuka nje uma usufika nabantu abangaka wona madoda yes madoda yes ngiyathuka nje uma sengibona ufika nabantu abangaka kodwa-ke angikho lapha ngibonga ukuthi ufika Makhanya njengamanje kuningi okwenzakalayo kuningi ukukhulunywa emakhoneni kuningi ekuthiwa ngaziyozala komuntu mina ngizile-ke ukuzokutshela ukuthi enzani kepha sizobonisana ngoba angifuni masibonisana kuthiwe ngelinye ilanga ujikile masivumelana makumele singavumelani ngombono wami nombono wakhe ingahlangani funa siqede la singavumelana kodwa ngeke ngiphasise ukuthi sivumelane la uyaba kusasa sengibona sekulungempotho ngoba empilweni yami akakaze Makhanya yenze into efana nale sizwana yeah so ke njengoba ke sengibekile ukuba ke sekukhulunywa kangaka mina nje nginembuzo mhlambe emithathu u5 ngoku-understanda kwami emhlabeni ayikho into eyenziwa umuntu ohlakaniphile engenayo inhloso ethile ngiyazi ukuthi awutalapho umuntu oyedwa ngabe nginamanga uma ngithi ngisuke ngingaboni ngisuke ngibona o-social media lapha wonke umuntu yabo ngiyatalapha nje futhi uma utalaphile utalapha kubona sengithi mina mhlambe ngoba indaba isegameni elithinta isilo nelithinta wena ngibonile-ke abanye osomathuba sebefuna ukufaka ngenkani isizwe sakaMakhanya nenkosi yakaMakhanya la ingangeni khona ngoba akekho ongazi ukuthi awusahlala eMbunduze uhlala eGoli akekho futhi ongazi ukuthi even inkosi nesizwe sakaMakhanya masikufuna asazi sokuthola eGoli yabo kodwa ngibone sengena kodwa kona okwami ngiyaprepare nje ukuthi mina kuduma ekhaya kodwa into engifuna ukuyithola ukuthi mawutelapha indlulamithi
At the end of the day, yini ofuna ukuyi-achieve makhanda. Before ngisho ukuthi ufuna kuhambe kanjani la, angiqale ngithole inhloso ukuthi mawuyitela iDlulamithi yini ofuna ukuyi-achieve ukuze ngingakubonisi mina kanti sengihambe eceleni kwento ofuna ukuyi-achieve. Ake ngiqale nje ngibingelele kuwe King, ngibingelele esizweni sonke sikaPhungane Mageba, ngibingelele kwisilo esihleli esihlalweni, ngibingelele ey'nduneni emakhosini nakubantwana bonke baseNdlunkulu kanye nesizwe nje sonkana saKwaZulu Natali nakuzo zonke-ke nje iy'ndawo ezihambisana nombuso wakwaZulu. Ukuphendula nje King Bhaka umbuzo wakho, okokuqala nje mina njengoba sewushilo ku-TikTok noma ey'nkundleni zokuxhumana, mina ngayiqhamukela nje ne-platform yami ehlukile kunabanye ngoba nga-understand ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe ufuna ukuzwakala noma ukubonakala kumele ube creative, kube khona indlela oqhamuka ngayo engayifana ney'ndlela abanye abantu abaqhamuke ngazo. Okuwukuthi okunye kwezinto ezenza ukuthi kube lula ukuthi ngibe la ngikhona namhlanje noma ngibe nale nhlobo ye-content enginayo kwi-social media yenziwa ibona abantu ngenxa ye-platform. I-social media vele indawo kawonke and i-social media ayikho i-control ekhona noma ayithi nje ikomiti noma isigungu esibhekelele ukukontrolwa kwe-behavior yabantu ku-social media. Ingakho ku-social media wonke umuntu uyinto afuna ukuba yiyo kwi-platform ka-social media, futhi noma ungamkhuza umuntu ku-social media ukuthi why ube nje, naye uzoqhamuka nokuthi enganinawa ngu-question ukuthi why wena ube nje. So ku-social media inkundla nje enjalo, umuntu uyinto yena athanda ukuba yiyo ku-social media. So ukuphendula nje lo mbuzo wakho King Bhaka wokuthi yini engifuna ukuyi-achieve ngokutalabha isilo, kahle kahle ngizocela ukulilokuza leli gama lokutalabha, mhlampe ngisebenzise igama lokuthi ukubeka umbono wami ngalokhu ekusuke ngikubona ngaleso sikhathi ku-social media. Angikusho lokhu njenge-disclaimer njengo-Max Makhanda ukuthi konke mina engikukhuluma nengikwenza ku-social media ngisuke ngijoyina into vele ekhona ku-social media. Akukafiki la ngiba creative khona in such a way that sengikwazi ukuqhamuka nento engaziwa noma engekho ku-social media. Ngingaqinisekisa ukuthi kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni ngifike ku-social media mina kuthuka inhlamba. Ngicela ukuphazamisa amagama akhe. Ake uvele simplify ukuthi ukutalapha noma ukukhuluma ngesimo at the end of the day ikhona into ozoyi-achieve noma ayikho. Ngifuna ukuthola lapho ukuthi yini ozoyi-achieve ngokuhlaba ubhekise kwisimo, yabo. Akho lutho wangiphendula-ke ya sorry lokunqamla kanjalo usungiphendulile. Ngibona le team engake uhamba nayo i-security ney'nsizwa ngiyakubona ukadiwe futhi hayi kancane kakhulu. Ubani okhokhele ngoba mina honestly mina ngikhulume as if uza wena into engiyihlelile mina, yabo. Ngihlele i-transportation elethela wena, angikaze ngihlele security, yabo. Nale kade ukhona sihlele ama-flight ukuthi wena wedwa uze. Labantu abangaka ngabe ubafice bela KwaZulu-Natal noma usuka nabo la usuka khona ngoba napha phela bakhona abafikile. Ufike wabafica la, uma bafice la ubani okulungiselele bona ukuthi uze nabo la esigodlweni esikhulu. Njengoba nje mina ngisemkhakheni ngokomsebenzi bayazi abantu abangilandela ku-social media ukuthi vele mina ngisemkhakheni vele we-security.
so kuney'nsizwa-ke ey'ningi engazana nazo ezigudi kakhulu kulo mkhakha lo we-security. So ukusuka kwami la ngikhona after ikole yakho King, ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa engizaziyo mina i-security ngayiqala la e-KZN ngakhuphuka nayo eGoli njengoba namanje ngiyo. So lokho kuchaza ukuthi kuney'nsizwa engizaziyo ezigudi kakhulu kwi-security la e-KZN kanye naseGoli. So ngiye ngacommunicate-ke ney'nsizwa zasabela iy'nsizwa, ngifike nazo nje iy'nsizwa ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi ngiyayidinga i-security kulesi sikhathi njengoba kunjena nje. Usho ukuthi kahle kahle impendulo yakho ithi usuke la usuka khona weza eKZN wafika sekune-security ekulindile umehluko ukuthi le-security ihlelwa wena. Okay. Hhayi ukuthi khona abanye abathe bayakufaka i-security ngoba nakho mhlampe bayazolana nawe eyakho nje iy'mpintshi zakho ayikho imali futhi ozokuphela kona bayavundile. Iy'nsizwa nje engiphila nazo kakhulu emhlabeni we-security vele esisebenzisana nazo kusukela nje kade saqala ukusebenzisana nazo emkhakheni we-security. Ngivolontirile madoda. Hayi no, ngithi angidlule nje kubona ukuze phela uma kwenzeka mhlawumbe kukhona umuntu la yakhona ufuna ishiki kulo asho nazo izinsizwa ngiyaziyo ukuthi hhayi-ke zivolontirile kodwa-ke uzifice naKwaZulu-Natal. Okay. Okusho ukuthi khona into yakho nawe naKwaZulu-Natal. Ake sithi no hayi asudluli kulungile bezonezona mina imali ukhulume ngokuthi uyabingelela kwisilo esihleli esihlalweni. Amavidiyo akho bengizwa ukuthi ngokwakho uthi isilo esihleli esihlalweni uthi uSimakade. Uma uthi ubingelela nakwisilo esihleli ngabe usho kwisilo uMisizulu noma usho kwisilo uSimakade ukuthi esihleli esihlalweni? Ngisho kwisilo uMisizulu. Wawuhleli esihlalweni? Uhleli esihlalweni. Okay. Hayi mhlawumbe bekusike ilapho ngingena khona-ke mina yabo. Cha ngiyakuzwa. La ngingena khona mina ngithi Max angifuni ukuthi into ozikhulumayo ngesilo noma ngubani akulona iqiniso sezwana. Angifuni ukuthi ngoba angamtholi umuntu mhlawumbe wasemzinkulu ukuthi amanga labashiwo Max. Kodwa into engifuna ukutshela yona ukuthi empilweni nje khona ubuhle bomuntu khona nongabuhle bomuntu khona negative khona positive. Nawe Max ikhona into embi ngawe kanti futhi khona futhi enhle ngawe. Nami njengokhuluma ikhona into enhle ngami. Ikhona futhi nento umuntu angathi yimbi ngawe. Yabo yimbi ngawe. Nami ngiyibona mase ngifaka u7 lo ogxi ongahlehle ukuthi ngaphela khona abantu abashoyo ukuthi awuthi inkingi ngazifaka no7 okugcina ngci yabona ingoba ngisuke nami sengifuna ukuthi ngibakhombise ukuthi mase ngiphambili angihleshi futhi ngiyamawa kodwa umehluko Max awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve angase yazwana yini awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve uqala ubheka ukuthi uma ngenza lokhu ngizotholani uma ngingakwenzi ngizotholani awuyibeki impilo yakho at stake kodwa ingekho into ozoyi-achieve. So ngithi mina-ke njengoba sewufike la esigodlweni ngoba senguzwile ngithi mina Max kusuka namhlanje yabo ngiyacela ukuthi noma kuthiwa ubani obesejabula ngokukhuluma ngesiko ngiyacela cela mina ukungibhaka ukuba asisihloniphe ngoba sesihlabele. Noma singangasho sihlonipha sona isimo asitheni sihloniphe isihlalo. Uma uhlonipha isihlalo uyamhlonipha nomuntu ohleli. Angithi yabo manje la sisesigodlweni uhlonipha isigodlo njengoba ulala. Yabo njengoba uhlonipha isigodlo uhloniphe mina uhloniphe nezinyanya uhloniphe impala. Angithi uyazi lokhu kwesihlalo akukho about kakhulu umuntu osuke ehleli kusona. About ukuthi obani abahlale kulesihlalo ahleli kusona. Labantu abahlale kulesihlalo abahleli kusona ibona abathi mayisehleli bese bemnika amandla including ngobathandayo. Ngeke ngizwe ukuthi uyamthanda uMdlongobani. uMdlongobani uhlalile ngesihlalo lesi uyabona njengoba ehlalile ngesihlalo uhleli kusona nawo namhlanje isimo isizulu uhlonipha isihlalo once uhlala kusona khona amandla ehlela kuwena automatically. Uma kulomkhakha wobukhosi
Max akuyena umuntu odecideayo ukuthi uyabheda kakhulu udecide labantu obahlalela esihlalweni uma bengasadingi esihlalweni akushiyo ukuthi uyaxoshwa noma uyasusa uyazi lezi njani bayakubulala uyafa uma ungasidizeli isihlalo akukhululwa kakhulu uyashona masadi uma umuntu ehlele esihlalweni kuthiwa akekho right kodwa usaphila shuthi laba balele bayamthanda ngoba mfethu mina ngeke ngigaqekise mina yabona yikho into engiphatha kabi njengokubona sekwenziwa ama-media briefing amaningi enziwa abantu engabe bayasivikela isihlalo uyabona mfethu ukudila ne-social media uma ufuna into inga-trend ukuyizima uyabona once wayi-entertainer ukuthi ufaka yiphi effort once wayi-entertainer into ye-social media leyo nto usuke ukuthi ayiqhubeke kukhulunywe ngayo uyabona lama-media briefing iwona enza ubonakala amaningi uyabona nje Max selokhu waqala ukukhuluma amagama wakhulumayo noma ingobani kodwa ayiyakazi into yakho ipublishwe kuma-TV like ko-newsroom okusho ukuthi ihambe kodwa kube nohlobo labantu abangayitholi abayezinye inhlanga ngoba niphusha ngesizulu bengabe kuliwa nama-content aliwa ngesizulu khona iy'nhlanga angafinyeleli zona kalula kodwa mase kubizwa ama-media briefing kubizwa abantu abakhuluma isingisi ey'nhlelweni zabo kubizwa abakhuluma amanye ama-language isiZulu amanye ama-language uyabona isho ukuthini kuyona sekumele bakubize i-media briefing kuthiwa kutshelwe nabantu abangekho aware ukuthi KwaZulu Natal khona umuntu okhuluma ngesintu bese beyabuza abantu bathi utheni lo muntu angithi bebekho aware bathi utheni lo muntu mase kuthiwa hayi uthi isilo sinje sebekhuluma bebodwa kwabamhlophe sebekhuluma kubebodwa bengasikhuluma isiZulu lapho bekhona sebeyatolikelana ukuthi there is a young man in Durban that young man they speak nothing but fact about the sitting king yabona uthini le man bese uyayitranslate ubani owenza lowo monakalo ukuthi ihambe izifike lapho ilabantu bama-media briefing so mina ngithi ngoba amandlami as-Queenbhala ngicela leyanto yama-media briefing enziwa abadidiyeli nenziwa abantu abangabe bazivelisi ayivalwe leyanto ngoba i-escalator into engabe siyayiphuza kahle ayivalwe leyanto bese ngithi mina wena Max from today ukutyala isilo noma kuthiwa ubani okuthembisa amamiliyoni ngithi fusek kulokhu okuthembisa amamiliyoni imina manje seyikhulumile fusek noma kuthiwa Max kunamabutho agrishe emva kwakho athi sizokulwela sokufela Max ngithi mina njengoPhilipani ngithi kusuka namhlanje fusek lezo nyoni ezikuhlohlayo makhona ezikuhlohlayo inyo show mina uPhilipani angisho ukuthi shintsha i-content yakho kwabanye abantu kodwa ngizokhuluma ngobani la ngikhuluma ngendlu lamithi ngoba angihloniphi mina yona ngihlonipha labantu abayibeka esihlalweni uyazi bahlala esihlalweni usuke kuzoba nembango kuzoliwa ngayo yonke indlela kuqala kwakuze sihlaselwane uyabona kodwa ngenxa ka-government okhona ayisenzeki yanto leyani yabona akusachitheki igazi lama lihlala esihlalweni ifuna sishayele izandla yona uyabona kodwa i-social media ibisifuna ukuyibuyisela lapho ngibonile ukuthi lama-media briefing sebegudlana ngisho bodwa ngokobukhosi nangokwezindawo nangokwemakhosi okuhlukahlukana kwawo ukuthi leya nkosi ethile njani manje yana yini ngenza ukuthi umdidiyeli wakamazakazi unjena umdidiyeli wasendaweni ethile kunjena akufanele ukuze kufike lapho yingani ngithi mina Max ngifuna umthembise manje na ukuthi njengoba silapha esigodlweni uyathembisa ukuthi noma bangathi bafaka malini singamane sibalefande lo mali uma kuthi usuyidlile makhona ngathi uzosukudlile mina ngabefande because angifuni kube nabantu abazolokhu bekusebenzisa for inhloso zabo makuliwa impi yangaphakathi yomndeni ngokwekundla zabo zokubekana bodwa ngoba awusoze waba isilo sakwaZulu kuzana sakwaZulu bohlale kuZulu isilo sakho yabizwa ngithini ingakho ngiyithandile into eyenziwe isilo salamakhaya esivele sangayihlanganisa ngiyithandile sangayihlanganisa esamakhaya isizwe
wazimela geqe kwathi noma bethi bayafuna ukusifaka sangayihlanganisa ngoba naso asikuthuli angazi ukuthi ngiyabizwa ngiyavuma King abantu bazokhumbula ukuthi vele mina ku TikTok uma ngabe ngikhuluma ngithi mina nguMakhanda noma ngithi thina suMakhanda abantu bayazi ukuthi kunento ebizwa nge-content. So uma ngabe ngithi thina suMakhanda akukho la kwaziwa khona ukuthi nginesikhundla mina ebukhosini bakoMakhanda. Angikho kwi-position yokurepresenta isizwe noma ubukhosi bakaMakhanda. So bengicela ukuthi abantu bangayizwa kabi lento uma ngabe ngithi thina singoMakhanda ngisuke ngidonsa abantu ngadonsela kimi personally not esizweni sakoMakhanda ngoba angikho kwi-position yokuthi kukhona izwi engingaba nalo esizweni sakoMakhanda anginayo iposition. So uma ngabe ngidonsela abantu kimi ngibadonsa ngine-language noma nginendlela i-strategy mina ngoba ka-social media engisebenzisela abantu ukuze bangibheke noma banginake. Number 2, okay kuloko-ke ngichaza ukuthi lento yokuthi ngithi mina thina singoMakhanda abantu ababeclear lapho ukuthi ngisuke ngingasho isizwe ngisuke ngizisho mina ngidonsa i-attention yabantu ngidonsela mina bese sidlula lapho size kuleyo show yoKing mengabe usichaza silo ukuthi ukuhlala kwaso esihlabeni sihlezi kanye namakhosi ake ahlala kulesi sihlalo. Ingakho King uthe mawushaya ikhwela noma bengikude kanjani bengikude impela King mhlawumbe abantu bayibonile ivideo ngise airport lengihambe bengikude kakhulu kodwa uthe King mawushaya ikhwela enhlizweni wami kwavuka ukuthi kahle vele mina akuyona yonke lento engangihlosile ngamavideo ebengiwenza futhi mina bengingekho ekutheni ngempela sengidelela isilo ngalendlela yokuthi sekumele ukushube ngalendlela esekushube ngayo. Mina bengizenzela nje ukuletha umbono wami njengomuntu bazana emphakathini. So umushayi ikhwela King ngibone kuyithuba eliyingqayizivele kimi lelo onginikeze nento futhi engiyithandile King ngithandile indlela owenze ngayo uma ngabe ungibiza okuyinto-ke engakenzeki kuwo wonke lama media briefing enzeka akakenzeki ukuthi kukhishwe izwi lokuthi Max la ukhona siyakubiza bese kube ukuthi ngidelela lelo zwi akakenzeki. So ngijabulele kakhulu indlela ongibize ngayo King iyona engithobisile yangenza ukuthi ngisabele fast ukube izinto zayivele zenzeke ngalendlela ngabazikho la zikhona njengamanje. So ngiyabonga kakhulu King amazwi akho ngiyakuthembisa mina ukuthi vele kwangeyona inhloso yami ukuthi lo mlilo ubhebhetheke kanje kwangeyona inhloso yami futhi lelo mlilo abantu bayazi ukuthi ubhebhethekiswe yini nini. Mina owambe ngizenzela into engijwayele ukuyenza TikTok ekade ngaqala ukuyenza kodwa ayikaze ibe umlilo obhebhetheka kanje. So ngalokho ngithi lento ngempela nami ngithi ayiphele manje ayiphele angeke ngize nje ngisakhuluma ngesilo esihlezi esihlalweni njengobusho King okunye ke King ngiyafunda la imali yoMakhanda akesize kanjani ngifuna ukuthi ngihambe lamagama akho yabo ngoba ngiyabona ukuthi why isikhuluma kodwa kuningi nawe ukuthola yabo uyabona la uma ngabe ngiyakhumbula ngikusho ukuthi ningoMakhanda ukuthi uyasho futhi ukuthi imvelaphi yakho ayikho kude nobukhosi bakaMakhanda yabo. So ngifuna ukubakhava-ke labadidini lapho yabo lapho into ebekeyifuna bangibathola lapho nababake lokho la kuzokugcina bebefuna ukuthi inkosi yakaMakhanda izidistance kuwena uyabona bebefuna leyona hayi kahle ngoba ngampela bethi ikuthumile cha abasho njalo bathi ayizidistance alikho iphutha elikhulu uma ngabe lokuzana besho njalo. Okwesibili Makhanda khumbula phela ukuthi mawukhuluma nge-content yaku TikTok abantu abadala
abantu abadala obaba labo sibabona media briefing abayazi indaba zama-content yabo abayazi and ngathi bengazi ngisho ukuthi umuntu manje awusasho ukuthi akahlaselwe ngoba nje ukuthi yathi ayisashiwo lona badala ngithi phela bayile nto indala kudala bekwenziwa ngalo bekhona i-DC labo umuntu ophuma esandleni abiza athola i-DC abazi manje ukuthi uhulumeni nonayo lokhu mayisehlangene nabanye umqondo ukuthi shwi bengathi ahamba yabona abazi ukuthi umuntu bengambonile uvulelwa icala yabo icala malivuliwe bese-ke amaphoyisa amfunayo yabo kodwa-ke sometimes ukudinwa ukuthukuthela uyayihlula uyabona into engichazayo sometimes kuyayihlula ingqondo so kusangenzela ukuthi nathi singasale sesibahashi kakhulu kwantiyeli ibahlulile lento abanye basebenzisa ithuba lokuthi bakwazi ukubonakala ngoba khona besingabazi esibabone ngoba nakho sokukhulu indaba yakho uma kuthi ubani loya uyachazela kuthiwa hayi usibani bani uyini ukuthi uvela ngale ndlela so kusenezinto ebesingayinakile ezamanye amakhosi nani nani ebeseyifuna ukuvela ngale sekuthi mina njengophinda ithi mina phuma le udumileke emakhaya ngokuthi masuhlele embhedeni uyijike yonke into kade uyikhulumile mhlambe sekukaningi nami ngibona ukuthi awu waxolisa umakhaya ngithi ngiyabona masubheke phezulu seziyakhala kwenzakalani bengabe usulele ubheke phezulu konke evele ihlebele ithi bayadakela bonke laba abantu laba uxolise ngephutha kwenzakalani ukulala kwami laphana embhedeni mhlambe ngingathi nje wayimina okunye nginakungaqondi mhlambe nje singasho ukuthi no uma ngabe kuthiwa nama ngazi umbhede kodwa engingakusho mina King akukho engikusho ngoba ngihlose impi noma ngihlose udlame okuningi it's all about uTikTok akukho ukuthi sekumele manje uhlangane omakhanya uhlangane obani uhlangane omhlobo uhlangane ozulu uhlangane ocele cha okuningi mina engisuke ngikusho it's all about uTikTok ngitshela ukuthi kuzophelela khona ungabhebhetheki manje nake sebhebhethekile bengifuna ukuthi ke King okunye ngibonga nje ukufunda kunezinto ongifundise zona la uma ngabe ukhuluma njengoba kade ukhuluma nje ngifunda indaba nje leyo show ohleze esihlalweni usuke ehlalele kanye nezidalwa ezamakhosi ezahlala la enye information leyo ebengekho aware of yona mhlambe ezinye izinto kwi-social media thina njengabantu be-social media siyazenza engingazini kune-information eningi nolwazi oluningi othi uma ubabuka obaba behlangene lapha kulesithangano lesi uthuke uthi hawu kanti sinento njena esizweni izinto esingayiboni njengokusho nje kunobaba ngempela esingabazi laphana uthi musuthi uyaphela hawu izwe lethu lonakala kanjena kanti bakhona abantu abangasisiza bese ubuka ukuthi hawu yona lento yimbi lento engiyenzile ngiyayisola ngikusho lokho kodwa musubuka ukuthi cha lisekhona ithemba amakhono baba abakwazi ukuhlangana kanjena kodwa bebona iloko nje King engingakusho ukuthi lokhu mina ngifunde esinye isifundo la ukuthi cha isizwe sinabo bona obaba sekuyibona ukuthi siyadinga ukufundisela ezintweni eziningi esifundisela mhlawumbe ngaba sikho la ukube ezinye zezinto mhlawumbe si-aware ngazo futhi obaba laba mangabe kuthukathula ngoba base kukhulu bavela akukho impela esibaziyo ngabo siyathuka nje mangathi angisho ukuthi beko obani abebevele lapha impela amakhosi abahlonishwa kodwa asibazi siyafisa ukuthi kube ukuthi ngaba zikho izinto ezisihluphayo njengomphakathi okumele ngabe siyabazi ngazo ebese siphinde siyabona ukuthi siqaphela kanjani ngoba kunamadoda anje asengamele njengamanje asiwazi so njengoba siyabonga nje ukuthi asevelile ngalendlela avele ngayo kodwa nje sesoqhubeka besibazo baba ngoba impela mina bengingabazi injena-ke bese njengoba ngiyilawula le nto
yabo into enjene ilawulwa ngendlela eziningi yabo ya eliligiya lilawula ngalo yabo sekhona futhi elinye lingadlula kuleli liyokuya nabathu sakho liyokuya nabathu yabo ngibonile nje ngibona ama-media briefing but ngiyasho ukuthi alo angijabulisa nje alongi angirespondi futhi wangila mina kuma-media briefing ngiresponda mina kwisilo hayi le-media briefing ngiresponda kwisilo ukuthi lapha kwisilo khona amakhosi abanikazi baleya mpahla yiwo lawa enze ukuthi ahlale noma kuthiwa ngelinye ilanga siyasuka isilo ngendlela esingasuka ngayo esihlalweni ila makhosi ayokwenza iplani angasebenzisa ngisho bani ukuthi ahlale awukho umlando ekuthiwa inkosi vele ihlale esihlalweni ithi sihlele esihlalweni iphinde kuthiwe sisuka manje sesifaka lo iphinde isuke sekungena lo iphinde futhi kuthiwe sekuphuma le kuthiwe sesingena le akubona umaphuma ngene lento yokhosi lamuntu ibhuku yayize ngisho okusho ukuthi wena makuthunywe sala isihlalo ngelinye igama lapho singahamba nesithi ukuthi makuthiwa siyaphuma isilo shuthi kufuneka amakhosi lawa abalele isihlalo abasithathe emhlabeni ukuze ingene khona ngoba ungena komuntu okhona asesikhohleni suzule ingasehlisa ukuthi awuseyaphuma manje sengena kuye manje inhlekisa yabona so mina Max-ke ngizoyicomplicator le ndaba noma futhi ngeke mina ngisho ngithi ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezongena sekuthiwa woza kusithangana ungayi lapho kusithangana angizonthi ungayi lapho kusithangana yabo as much as abantu abadala behlonishwa kodwa kubalulekile ukulandela indlela angithi aba mina kungcono indlela ilanga eliyofika uyogcina uyile wisilo wahlala phansi naso but into enjalo ayijabu yangizonthi njengoba mina ukhuluma ayijabu into enjalo njengoba nje sikhuluma kanje baningi abantu abazwayo basikhuluma kanje into ebalulekile ukushintsha wena ungasayisa amagama lapha indlela yamithi ngoba sithanda indlela yamithi yethu yangizonthi mhlawumbe omunye King asesiphawule kule ndaba yabantu ekusolakala ukuthi basemva kwabo siphinde siphawule King kule ndaba yokuthi yimpi lena mhlambe ngilwa noZulu mhlambe ake siphawule asiye khona into ongasiza ukukhuluma njalo sithi thina indaba khona noma beke sithi kusuka manje bangabe sawufaka umoya kuwe uma bengekho futhi uyabona khona ukuthi ukhuluma into kodwa umuntu oyalela bathi awunamanga angijabule manje ufike nithina kangakanani mina kuphi ngibaba nje uyachaza ukuthi ama-security abangani bakho nani into engiyibuka mina ngeke bengingaphuma bawuphile ukuphuma kwabantu abangaka ngeke ngisasho baphetheni indaba ngathi aba-advertise uyabona ukuthi ngathi umuntu obukayo angikutshela mina angikhulumi ngesho wena umuntu obukayo uhamba nensizwe ey'ngaka nazo ezinye ngaphakathi esigodlweni nazo ezinye ngaphandle laphaya yonke iyodwa ayiniki ukuthi lo muntu akanayo isapoti khona into ongayichaza uze uyeke kodwa ifike ingayenzi setting umuntu ufuna umshiye la umqondo wakho usaphela khona uzojikwa ukubona wena ujika umuntu ngeke akujike ukuthi uthini ngomlomo yayize into engishoyo manje uwe kumele indlela yakho uqale manje uyishintshe njengoba sewufike esigodlweni akukho umshinyana eyake yafika la esigodlweni sekuthiwa ifike yaphuma la yafika yajika ngaphandle ngitshela ngey'nyanga-ke ngoku yabo akukho ngisho bani uma sekufike la nje kusuke umphela ndaba so nje udaba lesilo nokutanatshwa uwe Max siyaligoba namhlanje akuphelile asiyibambe lapho-ke sofika isikhathi la ngiyosho khona ngithi hhayi-ke hambe uyohlala phansi nendlu yamithi siyofika kwesikhathi leso kodwa ngeke sihlele noma ubani la ngizongithi ngiyokwazisa mase ngithi hamba khona uyotshola yimini mase ngithi hamba uyohlala phansi la okwamanje nje asibambe ukuthi-ke ayi-ex peace
endlunkulu bakhona izimpi zabo ezifemeni abazimi izimpi thina siyobona uma sekuthiwa nansi into esiyiliyo sekufuna siphathe imkhonto kwemanje nathi siyogwasa siyongena sesingalapho thina asinangeni ekuthenini sithi sidicilela phansi isithunzi ngoba baningi abantu abathintekayo thinteka abanele kakhulu yabo ingakho ingilosi kuwena noma isidalo sikwazi ukungibona ngaphakathi kwetula kwakho yabo angithi uyabona manje zonke indlela mhlawumbe emails ya edamini lamakhanakana lokho zisebenza izinto phezulu lapha sisuke simela abantu abahlaselwa yimoya emibi support idaba zawo sizikhuphule ngoba kuyenzeka amathusi usenkingeni thothi isidala siyacindezeleka siyafaka njengoba manje ngizophakama lokuphakamisa lo makhaya base ngisusa le moya ebisi icabanga ukuthi ungavele utholakala bese kuthiwa ngiyanqoba as if nje inamazwe lawa aqano bandlulu yabo umuntu nje bakani uyasupportwa isidaba sakhe njengoba mina ngifuna isidaba sakhe nedaba zendlulamithi izona ezilisihlaba nedaba zalabantu ababeza phakathi nedamini lamakhanakana le kobe beza nedaba zabo ingakho into kobe ngiyeza kobe ngeza lezinto phezulu njengoba nawe nje uzini usenedaba zakho ziyajabula njobe mlalela abantu bamlalele nedaba zabo ngaphandle komuntu ofuna ukufeza inhloso akekho umuntu ke ingakho nje ngisho ngaba-open ngathi uyeza ngoba bengineshow ukuthi uma wabuza kumi akekho umuntu ongakuvimba emarobothini akuvimba endleleni athi uzokuvimba ungeke into engeke iziyenzeka ngeke nje kuthiwe siyaphuma kusesesikhapho abantu lapho nonke ngathi ngena nendlini nalesekuthi yena ngathi ngena nendlini ivaleke la ngaziphumela ngedwa umndeni ney'ntolo uyayibamba la salute cha akezivalelise siyacela nje ukuvalelisa kakhulu sibonge nje ukubona bonke abantu ababukayo sibonge nje noMax uyazikhomitha ukuthi nje ngokuthi mangikhuluma angizwe nokungihloniphi uthi ngoba sengikhuzile ngeke nje kuphinde uthi uthathe amagama wabhekisa undlulamithi kodwa ngelinye ilanga uyobonakala encoma bengabe unomuntu amlandelayo ngoba sivimba ukuthi alandele umuntu amthandayo belandela umntwana uSimakade uyoyincomela nomntwana uSimakade belandela indlulamithi uyoyincomela indlulamithi asingeni lapho futhi beyihlala abanye abantu ngesimvimbi ukuthi ungadalapha ngesimvimbi kodwa uma ngabe sekuthiwa nanku umngozi omngaka sesibona ukuthi singakwazi ukukhuza efuna simkhuze shuthi-ke uMax mawungathi uqabele naye ungakasithinti ngoba wadeclare abathi napha abantu mawungathi uMax uyakuhlupha ungakasithinti shuthi nawe uyazibangela nawe uyazibangela yabo ngena la ngena isandla sikaMax uyithizwa nithizwa madoda hayi bizwa hayi ngiyasizwa